अचेप पाव पिजरी इम्फाल मयोल सासिनब आधार कार्ड पाइदुना भराद लेरंबनी हाइबा नॉन लोकल मणिपुर निपान पुलिस फागत्रे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मतंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मियाम की वखलोन खंगलगा प्राइम मिनिस्टर तक्षण चुंगनी हाइना सोशल एक्टिविस्ट आर के रणेंद्र जिला फोंदोखरे खुरमजरी मीटिंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी पाव संदोकना पिजरी मणिपुर आइन की वांगमदा मसागी चपचाब सक्ताकचे यावदबा मियोय सिंह चंगहनबा यारोय हाइना अकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटलिंगै चेरक्ता इम्फाल की मयोल मक्तदा सासिनबा आधार कार्ड पाइदुना लेरंबनी हाइबा नॉन लोकल मणिपुर निपान पुलिस फागतुना मखा ताना वेरिफिकेशन चथब हौख्रे ngasi achouba police force amana इम्फाल की नागमपाल फगोई संगबम लेकाय अमदी सौबाम लेकायदा थीबु हुंबगी थबक चथखि मफम अदुदा लेरंबा नॉन लोकल सिंह कौथोक्तुना मखोयगी चपचाब सक्ताकचे यावब्रा हाइना पुलिसना अमममत ओइना वेरिफिकेशन चथखि मसा मसागी आधार कार्ड नि हाइदना पुथोरखिब सिंह मखाताना तसेंब्रा हाइना येंगसिलुबदा सासिनबा आधार कार्ड पाइबा मियोय मरिफुद्रा निपान थेंगनबदगी पुलिसना लौखटख्रे मतौ करमना इम्फाल सिटी की मयोल मक्तदा सासिनबा आधार कार्ड पाइदुना नॉन लोकल सिंहना भरादा लैशिलमलिबनो हाइबसी मरि लेनबा सिंहना हेन कुपसिनना येंगसिन हनिंगबगी अपांबा मियोय क्याना थमनरकली पनबयाई नुमित खरनी की ममांगदा ISTV न्यूज़ ना मणिपुर सासिनबा आधार कार्ड पाइबा नॉन लोकल सिंह लेरे अमदी मखोइना मणिपुर की वांगमदा मफम अनिदा आधार कार्ड सादुना पाइरगा मणिपुर चंगलकनबा होटनरे हाइबा पाव फावबा संदोखरबा लेखरबनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट्स एंड कंसर्न हाइबा हिरमदा खना नैनबा मिफम मंगसी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हॉलदा पांथोखरे देसामना सिलगा रिटायर्ड कमिश्नर डॉक्टर RK निमाइना मॉडरेटर ओइदुना पांथोखिबा खना नैनबा मिफम अदुदा वांगांखिबा सिंगना लखनऊ अमदी मोहिला द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ऑफ कैंपस हांगदोकपदा यानिंगदबा लेते तौबतबु मपुंग ओइबा यूनिवर्सिटी ओइबा मणिपुर की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मवोंग मरिल तादा सेमगलु हाइबनी यूनिवर्सिटी अमा हाइबसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की गाइडलाइन वांगमा लाना चटप यादे लखनऊ अमदी मोहिला की मतंगदा गाइडलाइनिंग थी नंगा लिब्रा हाइबा हंगनिंगाई लई यूनिवर्सिटी लिंखलबा मतुंगदा नाकना एक्रेडिशन पीगदबनी लिंखट्रिंगै अमदी मपुंग ओइबा कैंपस लेट्रिंगैदा ऑफ कैंपस लैबा हाइबसी ngakningai ओइ फोंदोकनखि सरुक याखिबा सोशल एक्टिविस्ट RK रणेंद्र जितना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असी पॉलिटिकल की अकनबा चिंखाइनरिंगै मरक्ता लाखिबनी हौजिक ओइरक्लिबा फिबम मसि करिनो अमदी मतौ करमना लाखिबनो हाइबा चपचाना मरि चंगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा मियामना पांबा वाखलोन निंथीना खंगहलबा मतुंगदा प्राइम मिनिस्टर दा तक्षिनबा होटनबा फगनी हिरमसदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट KH भवानंदनसु अचौबा थौदांग याबी याई चरगा सिदा हाथु हाथुना इहौ हेक्ता सागतपदि चुंखिरोय हाइखी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सिदा लिंबिंग हाइवे नोंतो वर्कशॉप ले प्रोजेक्ट है अदु मिदिओरा मोना कोदा पंदो तो नीति नियम मांदा बोर्ड तारा आते एको या पंग सिगिनो if necessary adu main to go de no to thopro I was in Mongsai people's movement to tak with young life aha de kwai mo lo de ko ni vision mi ha khang ba kan no ko sports university lo ba na ba mi ha ma hero shi ko ni chang de shi then only was shi ki lo pot khana na ayo ai ko na kan no ga por se movement section da ba no ha mo sa ko ya mai sing tham mo to da ba na NDA government chahi mari mapung pharakpa amadi Manipur da BJP na luchingba government ki chahi ama mapung phabagi bishesh samprak abhiyan ngasi haunabi matung ina Manipur gi oina BJP Manipur Pradesh ki president KH Bhavanandana nitai pacho thekta leba BJP gi office da hawdokre hawdokpagi thoramda hanagi president Mainam Bhorot chief spokesperson S Tikendra general secretary K Sarat amadi N Nimbas na chingba mioi singna saruk yakhi KH Bhavanandana politics haibasi bhabna sagatpa wakhal gi paring gi पॉलिटिक्स दा मतोलोम न काबा हाइबसी कन होनरगा काबा याई ख्वाइदगी लुरीबदी मतोंद लेरगा कुमथरक्तनब होनबा अदुनी सरकार पारिबा पार्टीना मसिदगी ngaktoknaba hotnage hairabadi paikhatliba thabak thoramsing adu miyam yongna khanghanba aduni NDA government chahi mari lengaklakpada India da leiba mioi crore yankhai henbada kanaba piba ngamkhre opposition da leiriba parties singna government asibu chingthanaba akanba mongda hotnari makhoi pula punsinduna hotnarabasu BJP government pu inthuba ngamloi party gi members singna sarkar na paikhatpa thabak thoramsing booth level amadi mandal level da yohanba haibasi isa isa gi thodangni खंदुना सरुक याबियो हाइखे मोदी ना ngasi piriba beneficiary मैम से above 20 crores individual लोग बेनिफिट पीरे सिदने कांग्रेस ना पाकल ऐसे
भारतीय जनता पार्टी ना मथिंग सरकार सेम हुई दबगी मरम से करी अदुनी ngasi कांग्रेस ना पाकलक्तना विश्वासघात कायना मोइन तौरही सी की रबने मोय अन अखोई थोक दे करिनो दा अखोई ने पीरिबा अखोई ना ngasi बेनिफिट मयाम हम पीरिबा सी ग्रास दे पीरिबा मयाम सी नोइन फंगिबा बेनिफिशियरी मयाम से को अखोई बीजेपी ने पीबनी नरेंद्र मोदी सरकार लापदगी पीबनी अखोई बीजेपी की मणिपुर सरकार लापदगी बीरेन की चीफ मिनिस्टर वरपदगी फंगबनी को हाइबसे अखोई इंडिविजुअल मयाम खंगन बदिने अखोई की थौदांग सी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मरुओइबा लुचिंगबा ओइरंबा जवाहरलाल नेहरू ना पामजरंबा वाखलोन अमदि मंगलानबु कांग्रेस की कर्मचारी खुदिमकना इनबा ngamnana होटनगदबनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोकपा पंडित जवाहरलाल नेहरू ना लेखिदबगी चही 53 सुबा थोरमदा हाइख्रे कांग्रेस को पामजबा कांग्रेस की प्रिंसिपल आइडियोलॉजी मसीदा थाजबा पामजबा कोई पुनमकना पंडित नेहरू ना मंगलंबा मंगलान हाइबा तारे माकना पामजरंबा गुंबा मागी ऑब्जेक्टिव्स मयाम मदो कोइना ऑन थो अबददा कोइना मागी मखमदा तौन खंबा अर्थ मदुगी वहन थोक लैगे दोरिबनी अदना कांग्रेस कर्मी कोई खुदिमना पंडित ना पाम्बिरंबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ना पाम्बिरंबा कुमना सिंह दो कोई थब कोई नो थोक तौरसी हाइना अपील छितौ कांग्रेस ने बीजेपी बु टेररिस्ट ने हाइखिबा लाइबक थीबनी टेररिस्ट कांग्रेस ने मखोगी मतमदा मी कया यामना हातखिबगे हाइबा सुप्रीम कोर्ट लेरिबा केस सिंगना साखिनी सही तरा मंगा लंगाक लंबा मियोइना भावबा हात पनतना उपाय लेते हाइना असेंबली द लाउथोखिबनी हाइना बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार फोंदोखरे वाफम सिंगरांग एमपीसीसी की लुचिंगबा हानागी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखिबा वाफम मदु सेंगदोकलदुना बीजेपी की ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम मदा महांगना फोंदोखिबनी शरद कुमार मखा ताना ngarang pangthokiba agitation aduda anticipatory bail loduna leiba mioi sing yauki congress na government palamba matamda makoktagi maton fauba corruption ngakta ngai ki haiba miam na khangi karamba yumpham da bjp bu terrorist ne haibano haiba congress na sengdokpham thoi congress party di sakti da ngauduna sorok thokpagi wafam yorabani ngarang su sorok thoktuna law khongkhibani phongdokiba wafam sing adu mioi mapung fa dabagi wangangni haiki highway 37 jiri lambi चाही तरा मंगा चुपना कांग्रेस दा पाइबा मतमदा सेंटर दसु पाइबा स्टेट दसु पाइबा मतमदा करी डेवलपमेंट तौरमी टाटा ड्राइवर सिंह अदुना मसा मसा की टाटा दा नुंग पुरगा हापगा मणिपुर की प्रजा मियाम की लाख 19 19 सिन चानब चेंग चा होंजे लखिब नत्रो अदुगी इकाय बद फाउदे से करिगनो कांग्रेस पार्टी ना अदुगा बीजेपी दे बदनाम तो बसे मसी भारत की प्रजापन मुन खंगी सुप्रीम कोर्ट दा करी तौरी मणिपुर की मिहात मिपुन की मरमदा सरकार पाइब मसिंग अदुगी मथक ता करी आई वायन चेराक ता थरी बगे से कोई मियाम पुनम भारतवासी पुनम खंग वाफमने कांग्रेस कुंबगी स्वाद पावर पाइनिंग मनगीदना थोग सोरोक पंगलाव लावबना चनरोय अकोम लूप कंगलेपा के नौना थौ पुगदब सिंगवा सकपगी थौरम ngasi लाइश्रम खोलेम लाइकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदु दा हानिगी प्रेसिडेंट के एच सोमरेंद्रो इंद्र कुमार निंगोम्बा एडवाइजर डॉक्टर बेबेकानंदा अमदी मियोई क्याना सरुक याखी चही अहुंगी थौ पुननबा चंद्रमणि खुमन साबु प्रेसिडेंट सोराई सम संजेत women wing gi h memtombi general secretary da telhaiba mangang yauna executive tara mapan hanagi president indra kumar ningombana wasak lokhe nauna president oiraba chandramani khuman sana akom loop kanglai pakna mot manaba singapore na satminaduna ima leba ki damak thabak tawgani haikhi kanglai paki मोटो डिग्निफाइड इंटीग्रिटी हाइब यूमफम मपुंग कोई यूमफम ओरकान मणिपुर की अंखोद सिंगनरक्लिबा मणिपुर की येलहोमी सिंह कननबगीदमक चंसिलक्लिबा खोंजंग सिंह मरोइना सोथरबा मणिपुरी मियामगीदमक्ता कुमलुक कंगलीपाकना मखा ताना हनब लेतना होनजगनी हाइब वफमसी अखोई थमजरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लौबा क्लास 12 के एग्जाम दा उत्तराखंड रीजन की ओइना थौबाल मेला ग्राउंड दगी पांथोइबा अकोइजम ना अनिसुबा पोजीशन तारकले पांथोइबा अकोइजम थौबाल मेला ग्राउंड दगी अकोइजम पानेस अमसुंग अकोइजम सुबदनी अनी गी मसानुपानी सीबीएसई ना लौखिबा एग्जाम दा महांग ना इंग्लिश दा मार्क 34 फिजिक्स दा 35 केमिस्ट्री दा 35 मैथमेटिक्स दा 9 फिजिकल एजुकेशन दा 9 अमसुंग कंप्यूटर साइंस दा
Marifudra Nipan Funky, Mahang Mai Paklak Pa Asigi Crediti, Mahaki Mama Mapa, Masung Mahak Natamliba School Gi Oza Singda Piningi, Punsigi Pandam Ama Oina Indian Civil Service Exam Thaduna IAS Oiba Pami Haina, Panthoiba Akoizam Na Fungdorakli. Eastern Science School Moriada Legal Services Authority Chandel Nasinduna School Aduda Legal Literacy Club Ama Hangdokre Thorom Aduga Loinana Legal Awareness Program Pangthokre Thorom Aduda Legal Services Authority Chandel Gi Chairman Maibam Manoj Kumar District Legal Services Authority Chandel Gi Secretary Lamkholal Kipgen Eastern Science School Gi Headmaster K Syamona Maruiba Myoy Sing Oina Saruk Yakhi Ain Gi Lamda Khang Hairaba Myoy Kyana Pokso Eki Matangda Wangangki Paugi India ki ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol Loktak Industry Industrial State Takiel the contact of you. Chilchil campus is located at Kanglatongbi. Chilchil Ministry, among other projects, is running a school from nursery to higher secondary level. The latest addition to its program is opening of Bachelor of Arts Degree College. Facilities available are hostel for both boys and girls, well-stocked library, scholarship for deserving ST students, and grants for children of Christian workers. Enroll now. Admission is open. Imphal Valley Academy Co-Education Khari Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilets. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Admission open for 11 Science and Humanities. Brilliant School, Malom to Lihal Makha. Forms available from 26 May at New Campus, Malom and Old Campus, Uripok. Sunday open. A school committed to nourish and mold students in the right shape. Dedicated management and faculty. Congratulations to our students Lucky Son Ningthozam, the second position holder in Science stream in the Higher Secondary Examination 2018. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang puding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Amukana taramnok cheri makhataba pao Panthoibi Housing Finance Company Limited na company asibu mangzil thaba company ama oiduna miyang gi yaifana ba sakhat thorang kaya paikhatna ba company asigu oiba convention ama classic grande da pangthokre convention aduda company asigi chairman cum managing director Thoksom Hemona private company ama semlaga miyam da panghai da haizin ba yabanate mai pakna na bagi asambal lambi leite haibagum company asisu mai pakpa company ama oina na bukot narakpada asang ba journey ama thengna khrabani company asina Manipur khakta natana North East state singda masigi branch Hangduna Mai Pak na Sangsilli Prithibi ki fauraba company kya gi wari palladuna Mai Pak pa company ama oina na buhot na bada company adu da thabak tawriba staff sing business partners sing gi sauraba puksel sengba ama sangi Manipur da hozik sarkar gi thabak ama fanglabadi matik saba mi ama oire haina launari asigumbu wakhalasi thadokpa matam oire sarkar gi thabak tagi lanai thabak na hena Mai Pak pa Kaya aikhoina uba fangli Panthoibi Housing Finance Company Limited ki makhada tongan ba company kaya ama sulingkhatna na ba kanna hotnari masigi manungda Panthoibi Construction Private Limited su thabak hauna na ba kanna hotnari Panthoibi Microfinance su apikpa interesta lalon itik macha tawjari balanai myo singda kana ba kaya su piri punamak asi company asina thabak tawriba thongmi singna pusel sengba amadi amana amada cooperation piba yamna mak mathau tai haiki ni mangarang hada pa set toraga Adu tawni adar tawni hada pangai haibya nante. It is very easy to say, but when we convert into reality, everybody in Khange, it's very tough, it's very complicated. Even in the Northeastern region also, this our Panthoibi Housing Finance Company Limited is the first one housing finance company
registered with National Holding Bank, wholly owned by Reserve Bank of India. All Manipur Working Journalists Union Amadi Manipur Home Guard Employees Welfare Association ngasi Manipur Press Club ki akoi bagi mafam sing sengdokre Home Guard Employees Welfare Association ki President Y Mangina Paumi sing na khunaya si lawi ba thodang amadi Manipur Press Club asibu ikai khumnaba utpo oina lamtu sengdokpagi thoramasi pangthokpani haiki sanasina amjuda request of the koi amtang Bharat ki Prime Minister nasu yamna pamjaba cleanliness day haiba khoi jupung amata wasu mayang mateng pangjege 저기 그래서 기록한 것이 하나 내리고 기록도 이야 하잖아. 저기들나 아무도 하나 거기 누나는 뭐 뭐래 지금부터 이 시선부가 비트 사이트기 한국식 Langthabal Kendra gi manung sanba Naurem Lekai 20/18 gi mafamasi Kendra sida Minister Lairabasu Prazamya na phangpham thokpa kana basing phangbang ngamdre hairi iram nalaning thina sengdok pidrei ising ichaw gi awaba mayuk nadana banungzu thalak tringaida lamdam adong gi miyamna iram nala sengdokre Desam Thawbal District Council na Sinduna District Level Painting Competition ngasi Thawbal Okram Lekai da leba Waiko Mani Girls College da pangthokre Safety Environment Mother Nature Life on Art amasung With the Best Safety Nature haiba thimda category ahum thokna khaidokuna layek pa sangdam nakre Mahiroi Samri Yangkhai na saruk yakhi Desam Thawbal District Council ki President Surjakantana layek pa sangdam na basim June gi tang manga da pangthokadoriba World Environment Day ga mari leinana Pollution Environment tapi riba saitheng Mahiroi singda khangan environment kanna bawa khalon da pangthokpani haiki biodegradable oiba koi plastic sin asi amadi non biodegradable oiba environment health hazard oiba koi gi plastic king asi mafam khuding maktagi maleng infom sidagi mulan khrasi amadi koi gi pollution na hujik environment da piri ba koi gi impact asi khara dor basu kan bangam gadra haibagi wakhalon dang asi gi painting competition asi pik liba satra satra singda koi wakhalon do piba oina koi pangthok sabani Cleopatra Fitness Center Nambolge Sanaroi Singna Ahumlak Suba State Level Mr. Safaba Contest Listing Anitara Nipanda Mithoi Mihen Ba Mingchat Purakpang Ambagi Damak Center Astigi Sanaroi Singbu Center Astigi Proprietor Pukrambam Opendrona Achamba Khudol Pot Piduna Harau Tayam Okre Pukrambam Opendrona Fongdo Kibada Linkhat Pachahi Mafadriba Center Sinatelaba Matamasila Afaba Sanaroi kaya puthokpang ngamkhre Nambol Maikai Datanatana Mafam Kayadagi Naha Ahalama Dinupi Kaya Nama Famastil Laktuna Tinsang Kaisang Daba Kunaya Masamgat Nabahot Nabada Masamo Fanalebiu Haike Handak Pangthokiba contest adu the center Sigi Sanaroi Mari Saruk Yabada Man Physics Overall Title Sub Junior Super Olda Gold Silver Amadi Bronze Medal kaya su fanglakhi Haike Akoi gym se industry se da khongda ba kuidri chahi phadri adubu ngasi akoina phangai ba achievement se asuki matik mamal yam gre asuki matik chaw gre atopa hanadagi lerama gym singi mangda akoi yam phajaba performance kya utpusung nam gre akoi makha tanasu asugumba phajaba performance utkigani apha player puthokigani adagi akoi gi nambol mai kai da leiba mioi khuding maksu akoi gi naha sing ahan sing punamak gym se sangbiro apha wakhan khanduna apha chinjak chaduna akoi gi tungi apha yumbiren Sengkut minasi. Marui bapau amukan epizari. Infal Mayolda Sasinaba Aadhaar Card Paiduna Bharada Leirambani Haiba Non-Local Marifudra Nipan Police na Fagat Kre. Amadi National Sports University ki matang the Chief Minister N. Namiyam gi wakhalon khanglaga Prime Minister da Dakshin Bachungani haina social activist R.K. Ranendra Sin Fongdokre. Mideng tabiri besingbu amuka na krumzari.